ndetse twaje bitanarangiye, ariko biba bisaba kugoma kugira ngo wigomwe kimwe usingire ikindi. Rero turashima Imana kuko yabanye natwe mu rugendo rurerure cyane, imipaka itandukanye, ariko turashima Imana kuko yabanye natwe. Imana yo mwijuru ihabwe icubahiro. Kadusome mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya, tidutinda cyane kwibwirana nuko nguko ushaka ukundi nidutera intambwe dusohotse hariya ndabimubwira bya bindi bya kinyamurenge, ariko ibyibanze nibyo ngibyo bya hano mu ikanisa. Dusome igitabo cy'umuhanuzi Yesaya igice cya mbere 19 na 20. Turasoma iyo mirongo yombi. Haravuze ngo nimwemera mukumvira muzarya ibyiza byo mu gihugu. 20. Ariko nimwanga mukagoma inkota izabarya, kuko akanwa k'Uwiteka ariko kabivuze. Amen. Twikirize cyane tuvuga ngo haleluya. Tugiye kuganira ijambo, tema yacu turaganira hejuru yo kumvira. Imana yabwiye uyu muhanuzi Yesaya, yamubwira ngo Yesaya agenda umbwirira ubwoko bwanjye, ubwira ngo nibwemera bukumvira ngo buzarya ibyiza byo mu gihugu, ariko kandi ngo nibanga bakagoma ngo atayimana izabarya, kuko ariko akanwa k'Uwiteka kabivuga. Twikirize cyane tuvuge ngo haleluya. Mu buzima busanzwe kuvuga ngo umuntu agera kugifatika nuko azabanza kumvira agatega amatwi yica agiye gukora kandi atahubutse, akabanza agashishoza neza, akabanza akamenya akavuga ngo eske iriya nzira koko nukuri yobasha gufatika ubuzima bugafatika. Nta muntu ushobora kugera kuco agomba kuba we cyangwa kuco agomba kuba co atabanje ngo atega amatwi yumvire. Hello. Iyo twicaye ku ntebe y'ishuri turimo kwiga mu buzima busanzwe, kuvuga ngo ugire success, kuvuga ngo utsinde, birasaba kugira ngo utege mwarimu formulaire azavuga ngo rimwe guteranya rimwe avuga ngo ni kabiri, umutega amatwi uvuga ngo ni ukuri mwarimu yanditse rimwe ashira akamenyetso ko guteranya biba kabiri. Twikirize tuvuga ngo haleluya. Ariko tugiye kuvuga kumvira ijwi ry'Imana. Hari umuntu byaririmbye aravuga ngo se byaba byaramaze kidata niba ntazandikwa mu gitabo cy'ubugingo, kandi kuvuga ngo wandikwe inyuguti yawe ije mu gitabo cy'ubugingo birasaba kugira ngo ubanze utega amatwi neza wumve icyo Imana ishaka mu bugingo bwawe. Twikirize cyane tuvuga ngo haleluya. Ntabwo gutura muri Kenya cyangwa kuja muri Amerika nukuri ko Imana bizotuma wandikwa mu gitabo cy'ubugingo. Ikiza gituma wandikwa mu gitabo cy'ubugingo nukugira inzira zingana Siyoni mu mutima wawe. Twikirize cyane tuvuga ngo haleluya. Dawidi niko aravuze ngo hahirwa abafite inzira zigana Siyoni ngo mu mitima yabo ngo bazabanyura mu gikombe cyitwa Baka, ngo imvura y'imihindagano ntakizi batwa. Samani haleluya. Ibi bibazo tubona ino no guhangayika no gutera impagarara mu mutima nukubera kutumva Imana. Nukuri kose kwibampamagaye. Igihe cyose tuzatwumva impagarara mu mutima tukavuga ngo se inzu turayishura iki cyangwa abana barabahugutse, nukubera kutumvira Imana. Ariko twumviye Imana yonyine yaravuze, iravuga ngo se ntimukiganyire ngo muzarye iki muzambara iki, ngo kuko dato mu ijuru abishoboye. Aravuga ngo se yatungishije inyoni ngo izayambika inyoni kagaburira, izayambika indabo zo mu gisozi ngo ikagaburira n'inyoni zo mu kirere, ngo se yobuswa niki kudutunga twebwe abana b'abantu. Semeni haleluya. Bagarara zose
birangiye amahoro y'Imana azakomeza akaganza mu bugingo bwiwe. Hari umuririmbyi aririmba ngo Yesu yangereyemo aravuga ngo haleluya ndashima ndanezerewe kuko Yesu yangereyemo. Twegereze cyane tuvuga ngo haleluya. Mudamu bita Perpetua niwe ngo yari umukobwa mwiza cyane kurusha abandi bose. Ngo Perpetua ngo yakazahimbaza Imana ijuru rikamanuka, ijuru rikareta rikamanuka rikabana nawe. Ariko ngo Perpetua bukaye umunsi umwami aramwifuza kandi amwifuza kuba ku ishari apana kumugira uwa mbere. Ngo Perpetua atekereje Imana iri mu mutima wiwe, ngo atekereje no kuba ku ishari. Perpetua atekereza ijwi ry'Imana yumvise muri we, aravuga ngo nukuri kuba ku ishari no kuba ku mwami ntacyo byomarira, ahubwo igifite icyo cyomarira nuko nakomeza ngatunga Imana yanjye. Kandi Perpetua ngo bari abakene abatindinya kurya, ngo abiwabo bose bakaza bamuhatira bakamubwira ngo turazahutse. Uko niko abisi bazabareba, baza babona inzira yo kwiba, babona inzira yo kwiba bakamavuga ngo nukuri ngo Imana iradutabaye. Ariko ubugingo bwiwe ariko ubishira mu kaga nirimbukiro. Okaziyo y'ubwizi ngo Imana ikoze bikomeye. Uko hano ahanze hari abagabo baza bagendera mu modoka z'ubwizi, hari abandi batuye mu mazu Imana itaziruhireba, izikubita amaso ikerekera ikavuga ngo Mana we ibintu bibaye, ariko bagakomeza kuyihimbarizamo Imana bayisingiza kuko Imana yakoze bikomeye kandi ari ibintu byo kwiba. Bavandimwe nimubashe kumva ijwi ry'Imana, twekereza cyane tuvuga ngo haleluya. Mugabo bita Muzuzi yaravuze ngo tuzaja mu ijuru ritagira indyarya, ngo Imana itazarya ruswa ngo ureke gucira indyarya urubanza. Pasiteri yo kuryamaho, ariko ndagira ngo mbabwire umunsi w'urubanza urahari. Kandi iyo tubwira abantu baza bagira ngo niterabwoba turi kubashiraho, ko nukuri wa. Iyo tubwira abantu bazamuvuga ngo buriya busore ngo bwaje kutwentimida, bwaje kudutera ubwoba, ariko ndagira ngo mbabwire nukuri ku Imana ntabwo ari iterabwoba, ijuru ry'Imana rirahari. Tugereze cyane tuvuga ngo haleluya. Bibiri zivuga mu gitabo cy'Ibyahishuwe, izivuga ngo uwandura nakomeza yandure, ngo uwazwa nakomeza yazwe, ngo dore ndazana vuba ingororano kugira ngo ngororere umuntu wese bikwiranye n'ibyo yakoze. Jewe sinobwira ngo ureke icyaha, oya nza nkubwira ngo kushishikara uzagororerwa. Shishikara uzagororerwa, shishikara mu byo uri gukora. Niba uzuroga uzuraririye iwacu Igoma, kubera ko ugiye muri Amerika ari ninjoro hano ushobora gufatwa. Iriya buba bukeye uzo werekeza iriya iwacu Igoma, turasa nubwo muturi imbere nk'isaha imwe ariko twohuza. Dusangiye amajoro na mama. Twegereza cyane tuvuga ngo haleluya, cyane tuvuga ngo haleluya. Bibiliya yavuze ngo nuko nimwemera ngo mukumvira muzarya byose mu gihugu. Bavandimwe dusangiye runo rugendo, nimwemera mukumvira tuzabasha kubana mu bwami bw'Imana. Hari umuririmbyi yaririmbye aravuga ngo nimwibwire yuko Imana izagira irungu iri kumwe na Yobu na Daniyeli na Nowa.
dore nshize inzira zibiri imbere yanyu, inzira y'ukuri n'inzira y'ubugingo. Nuramuka mudahisemo Yesu mw'ijuru, nta rungu ryawe rizabayo. Huzuye ibihume byahumiye iyi si, abarinze kubwo kwizera kwabo baririmo. Haleluya! Bwana asifiwe! Abarinze kwizera kwabo baririmo, babashije kumva Imana baririmo. Ni ukuri kw'Imana yo mu ijuru, ibi tuzatubabwira umunsi umwe bizahagarara, mu gitondo cyangwa nimugoroba cyangwa nijoro, ibi bizahagarara. Birivuga ngo bazaba ari babiri ngo baryame, umugabo asiga umugore agende, ngo bazaba ari babiri basekura, umwe agenda undi asigare. Ico nico nkundira Imana, ariko Mana ico ngukundira, washize ibanga ryanje nawe. Ariko Mana ico ngukundira we, washize ibanga ryanje nawe. Uri amaso y'abantu, ariko Mana ico ngukundira, nuko utameze nk'abantu. washize ibanga ryanje nawe. Kure amaso y'abantu. Haleluya! Twegereza cyane tuvuga ngo haleluya, haleluya. Musarire indyarya zavuye hanze zikishirana mu ikanisa. Indyarya ariko indyarya yagaze zabona ishano. Twegereza cyane tuvuga ngo haleluya, haleluya. Bibiri zivuga mu gitabo cy'Amatayo wa izivuga ngo Yesu ngo yitegereza abafarisayo, ngo arabitegereza abona kuko uko basa inyuma atari ko basa mu mutima. Uko basaga mu mutima ngo basaga n'inzira igana iwabo wirimbukiro, ariko ngo inyuma basaga n'abantu bari mu bwami bw'Imana. Ngo Yesu abitegereze arababwira ngo mwandyarya mwe, ngo muzabona ishano. Ngo niyo mpamvu musa n'igikombe cogeshe inyuma ariko imbere ari umwanda. Arababwira ngo mwabafarisayo mwandyarya mwe, ngo nicyo gituma musa n'imva ngo zisize iranga inyuma ariko imbere ari amagufwa, ari umubiri wabuze kera. Arababwira ngo muzabona ishano, muzabona ishano. Kandi neza nitegereje kino gihe tugeze mu gihe cy'abafarisayo. Abafarisayo ngo bakundaga ibintu bigera nko kuri bingahe. Ikintu cya mbere ngo bakundaga kugenda guhagarara mu nzira aho inzira zihurira, ngo bagatangira kuvuga uko badasa mu mutima. Kandi niba hari ikintu Imana yanga, yeme Imana yanga uburyarya cyane. Mesa rumwe abantu tuzatumenya n'Imana imenya ahantu yo gushakira, ariko kuza gutambuka uza utubwira ngo uragana mu nzira zigana Siyoni ufite waraye kuri Victoria wa mukorari, uratambuka kuririmba hano ugatinyuka ugafata mikrofone muri telefone yawe huzuyemo message y'uburayi, ufite amarandevu yo kujya gusanga uragana muri kujahe mesuzangana mukizo tamara mashe mesuzangana Mukristo zakirije mesuzangana bene data we mesuzangana nawe wajuruwe nawe wasiwe imbazo uvuye Siyoni. Uzagana he muvandi, uzagana he, nihe uzagana. Twegereza cyane tuvuga ngo haleluya, haleluya. Manota yanje igiye kurangira kandi ndicara. Bavandimwe, nimureke twumvira Imana, nimureke twumvira Imana mu bugingo bwacu. Kubabara k'umubiri ntabwo kwatuma Imana itaba mu bugingo bw'umuntu. Kurwara no guteseka ntabwo byatuma amahoro y'ubugingo adakomeza guhimbaza Imana. Ariko ikiza gituma umuntu adahimbaza Imana ni impamvu iri mu mutima wiwe idatuma Imana imwishimira.
ukutumva ijwi ry'Imana. Bwegeze cyane tuvuge ngo haleluya. Bibiliya yambwiye muri iki gitabo cy'umuhanuzi Yesaya ngo Imana yatumye Yesaya imutuma kuburira ubwoko bwa Isiraheli ngo nuko Abisiraheli bari barakoze ibintu bigaragara kuri bitatu. Ikintu cya mbere ngo bari barakoze, muzasome muri iki gice cya mbere, ngo bari bararenganyije imfubyi n'abapfakazi, ngo bari basigaye baca imanza bazigoretse, ngo bakarenganya imfubyi n'abapfakazi. Ngo Imana yabitegereza ngo irabagaya cyane, ngo ituma Yesaya. Ikintu cya kabiri ngo bari bararemye ibigirwamana hagati muri bo, ngo bari barimuye Imana mu mitima yabo, ngo bari barimuye Imana mu bugingo bwabo, ngo bari barimuye Imana mu gihugu. Ngo Imana ibitegereje ituma Yesaya. Ikintu cya gatatu ngo bari barakoze ubusambanyi bw'indengakamere. Nico gihe Imana yarimbuye Isodoma n'Igomora. Bavandimwe, ejo bundi natekereje ibintu, sinzi umuntu twari tuganiriye mu ijoro ndagira ngo n'irya na kane nashitse hano twaza tuganira n'umuntu. Hari inka zari zanyazwe iri haruguru iwacu, noneho dukomeza kuganira ibintu byinshi. Ndamubwira ngo ahari abantu bokongera bakisubiraho gusenga. Tekereje iri iwacu hari igihe umugabo yakazagira inka 100 ariko hatarimo inka y'Imana n'imwe. Hari umugabo wakuzuba afite inka 200 ariko hatarimo inka n'imwe y'Imana. Umuntu yakazabyaza inka 10 tiyibuke gutangira Imana 10. None twuba turi kujahi. Zanumva bavuga ngo hari umugabo umwe iri haruguru iwacu ngo bakubise ingoma, bakubita ingoma, umugabo barunaka wiri haruguru, ndamuzi ni wiri iwacu mu Rurambo, bakubita ingoma yamavuga ngo siwo ninde usakurije inka zibyagiye. Kubita ingoma y'igitaramo tugiye gutaramira Imana ngo ninde usakurije inka zibyagiye. Ni imyumvire yo kutumva Imana no kudatahura Imana icarico. Bakiriza cyane tuvuga ngo haleluya. Ariko wabashije kumva Imana, azafata amashati, yagura ishati izibira akazabura amahoro, akavuga ngo iyo nja kwambika umuntu umwe muri twebwe, azagira ibirato bitatu yareba mugenzi wiwe, musarire twebwe abayumbe, tureka twivuga abayumbe twebwe tuzatwambara inkweto 5 tukaza duhindura, ariko umwe muri twebwe aza yambara ikirato cahengamye agatsinsiro. Muri kujahe urukundo n'uruwe niki wumvise tuwobura kubira ibyuya by'ubusa. Twebwe tuzaduteka abamama, twebwe tuzaduteka, umwe ari muri nivo yo hasi undi ari mu yo hejuru, ukazuteka ariko uzi yuko abana ba mugenzi wawe bagiye kuburara, ukamuceceka ukagaburira abawe, ukarya mugasinzira. Muri kugana he? Niwe muri kugana. Nukuri ko Imana simbeshe, jewe n'uri mugabo sinzi, turakundana ariko n'abandi turabakunda. Inzi konte yiwe guhera kuri ATM card, inzi konte ya mobile money, inzi everything. Nawe azibyanje turasangira tugasharinga. Niba umwe abonye 100 tugomba kurisangira, tukarisangira n'abandi bo kwikanisa. So tugera igihe twese dutanga amashati, twama tuvuga ngo tugomba kwambika kanaka, tukamumenya tukamwambika, tukavuga ngo kanaka tugira sociale y'ikanisa. So dutanga amafaranga ya buri kwezi, tukavuga ngo abakristo bo mu ikanisa ryacu tugomba kumenya abafite ubukene tukabagaburira. None niba mudafite mwobasha kumva Imana gute mudafite urukundo? Bibiliya ivuga ngo se ngo wotinyuka gute kubona Imana utarabashije gukunda mugenzi wawe mu bana?
ni gute wabasha gukunda Imana utarakunze mugenzi wawe musangiye ubuzima bwa buri munsi? Ni gute wabasha gukunda mugenzi wawe? Ni gute wabasha gukunda Imana ukayiha urukundo ukayiha zose muri wewe ukayicisha utari wabasha gukunda mugenzi wawe? Urwango rwaragwiriye mu bantu. Umuntu asigaye aca no ku muntu atazi yamureba gusa akamacira. Uzaganahe muzajahe baririmbye mutazo muhuza. Uzuvuga ngo jewe sinoja muri bracket ngo kanaka niwe ngo kanaka yirimo ngo cyangwa ngo sinoririmba niyinga muri kanaka ufite kurepetesha kino cyumweru. Muzajahe mwandyaryamu muzajahe ngo yanje sinotanga icya 10 ngo pasiteri wacu ngo araketse. Ugitanga se ni icya pasiteri ko ari cy'Imana. Ni Bibiliya izivuga, ni pasiteri wabivuza se. Bibiliya izivuga ngo nukorero mungeragereshe icya 10 n'amaturo. Ntabwo ari icya pasiteri. Ngo jewe sinotura ngo pasiteri ngo zayarya ngo zagaburira abana be. Tuzayahemberwa. Ureke mbabwire iminota yanje irarangiye. Mw'ijuru nta muntu uzahemberwa ngo yarariye. Mw'ijuru tuzahemberwa kuko twagaburiye. Mw'ijuru tuzahemberwa ngo nambaye amastire. Tuzahemberwa kuko twambitse amastire. Mw'ijuru tuzahemberwa ngo muwanje nakaza mpaha neza. Mw'ijuru tuzahemberwa kuko twagaburiye wa wundi umwe mvuga gute igikombe kayasi. Sinzi niba mbivuze neza. Kandi wadashuri mwene so yahebuye ukakadaha ukavuga ngo reka muhereze. Ako ni kuzahemberwa mw'ijuru. Ariko imifuka yose wagongomeye iyo ni mfabusa kabisa. Ubakaga umubiri wawe ariko ntangurorane ziri imbere y'Imana yiyo mifuka wariye. Ijambo ry'Imana rituganze. Amen. Arakoze twongera Imana amashi. Umuvandimwe Imana iguha umugisha. Ubwirije neza cyane. Kuwatahuye icyo Imana imushakaho. Uvuze ko Imana aguhaye kandi Imana ikongerere. Ndumva Imana igira neza. Ingemu y'uyu munsi ndatekereza ko muri gahunda z'amezi 3 tugira hano ku itorero ntazo bari bapanzemo, ariko muri gahunda z'amezi 3 y'Imana yageneye Ebeneza yari yashizemo niri. Imana ishimwe cyane. Hari ikintu tugiye gukora, reka basha bapfundura ibiseke hano. Tugiye gutanga ituro givuga butumwa. Hari abantu batekereza uburyo nduruzi mwenda twavuze shobora kutabivuga, sino bishobora, ariko kugira ngo tugaragaze ni geste ntoya yo kugira ngo tugaragaze ko natwe dushigikiye ivuga butumwa. Muze mukomeze mutange hano, nta ndirimbo nta bijya by'indirimbo cyangwa se ngo mvuge ngo ngaho iyi side mutambuke kugira ngo turakomeza twumve ijambo ry'Imana. Utanga uko ufite, n'uyafite kuri telefone ayo utanga yose ntabwo bagukata ucishije kuri itiri, ntibagukata. Dutange burya dufatikanyije nawe. Iwe yasomye arabisengera arabisobanura kugeza aho yari kavuga ukaza wumva Imana iragusubije, kugira ngo twese dufatikanye tukabana umugisha bene data. Ngahe gira icukora. Ayo ufite n'ufite 20 ntuyisubiraneyo.
iyo Imana izi yishimira nayo ni ifaranga mwishaganye mutange kugira ngo tuze kumva ijambo ry'Imana. Mubikore vuba dukomeze twumve icyo Imana agambiriye gukora kuri uyu munsi, kandi Imana hari imigambi myiza dufitiye. Imana ibaho umugisha, Imana ibaho umugisha, Imana ibaho umugisha gose, Imana ibaho umugisha. Amen. Imana ibaho umugisha. Gabana umugisha, Imana ibaho umugisha, mukomeze mutange, Imana ibaho umugisha. Imana ibaho umugisha. Hano ndi kumwe n'umuryango munini w'iwanje, hariho papa, hariho mama, hariho umudamu w'iwanje n'abana, ndabona bana banje baraha ni benshi. Ndaza gutanga 500 nabo gushigikira ivugabutumwa. Dukomeze dutange tugabane imigisha y'Imana.